tunlai chu India le Pakistan in epna hian chanchin thar alua hnember ati thei hial ome hetiang ani kara hian heng ram pahnih te thlawptu le thawpui tlattu ramte hi bengwarna tan lo hrewe hrim ila India thlawptu ramte pakhatna Russia India le Russia hian Cold War hunlai atang to khan ral thuam lama thodun an lo nei dai to a Russia hian India hi S-400 missile system Sukhoi jet le teng te a supply ani energy sector le nuclear ral thuam lama thodun na nget tak an neya ram in kom ngei tak an ni pahni na United States kumsom ni liam ta tangkhan India le US hian thodun na an nei thazual ni in alang ral thuam in leisak chungchanga le ram pahni te sipai nun chan zirdun konga an thokdun thahle anin kara in rem na thuthlung da communications compatibility and security agreement an nei bok USC India tan technology le service sector investor lian tak ani quadrilateral security dialogue the quad antia an thokduna India Pacifica China in luling lutuk tur ven konga an thu arwal hle pathumna France hian India hi a hunlaya indo thlona thatak tak a supply thina tunlaya indo thlona thatak Rafale fighter jet po a supply ani civil nuclear le space technology lama an thokdun em bok France hian rol rala chetna adodana India hi afak em zel ani palina Israel India le Israel hian missile drone le en thakna man ruwa siam konga thodun na thatak an nei en thak konga le firfiak beina konga an thokdun thale zual ni a ngai ani Israel hian lo nei le huan thlai siam konga maso na tura India malakna tha a tho hnem le pangana Japan India le Japan hian ral thuam lama chuan thodun na nei lutuk lem lo ma se bullet train project le India mar chak maso na tur konga ero an thokdun na sa em ani kuat kaltlanga thodun na nein China lian zel tur ven thona konga an in thurwal em bok parukna Australia tuipui ven him konga India le Australia thodun na hi afak om hle ram pahni long sipai te hian nun chanzir ho na hun an mangdu na sa hle uranium in sumdon ton na thuthlung an nei tha a zirna konga inzom na an nei bok India zirlai tam tak Australia le khazirin an om reng ani ram pahni te hi kuat member an ni ve bok pasarina UAE CEPA trade deal kaltlangin India le UAE ten economics le energy sectora thodun na thatak an nei UAE a hian India mi makta duai thum zet te na thogin an om mek ani ral thuam lama po thokdun turin ma an la mek bok pariat na Bhutan India hian Bhutan hi aram ven him konga athan puya sumle pa ya aduat hle bok hydroelectric projects lian tak adin sak ani rampani te hian in rin ton na le namzia rang in ngai na ton na konga in pon an nei thuk le Pakistan thlawptu ramte pakhatna China hi Pakistan thlawptu le athian thaber ani ral thuam siam konga an thokdu na sa a an pahni tangkop hian in do thlona JF-17 po an siam nge missile le long sipai ral thuam siam konga po an thokdu na sa hle China Pakistan economic corridor atan China hian dollar tluk le ding on somruk zet a nge China hian kong eng kima Pakistan hi athlop ati thei hial ome Pakistan thlawang hau hian UN a tethlengin o alo chhuat to thin ani pahni na Turkey hian Pakistan hi atilung oi hle a Kashmir in chu chungchanga phei chuan Pakistan hi atan rum rut mai ani drone thal chuale sipai training chungchanga an thokdun na sabok anin kom ngei na chan ber hi sakhuwa in ang ani wang ani arin om hle pathumna Saudi Arabia tun ma atang to khan Saudi Arabia hian sumle pai mangin Pakistan hi alo tran pui to thina lon tam tak ape a oil po aba in a leitir phal hial thin ani ama ero chu politics thila in mu fu lo zeu chang ero an nei thin ni a hriat ani a in mu thiam lo chang an nei po in anin kar awa chengai lo thung palina UAE
tun ma tangin UAE hian Pakistan a thlopa Guador longchol mun siam ko nga po tha a tho na sa hle Pakistan mi le sa tam tak UAE a hian in hloin an om mek bok ama ero chu tun hmai atang hian UAE hian Pakistan hi atan rum rut du tabik lova India ne na biak that lam ai nang reng to ni angai ani pangana Qatar Pakistan thian thatak chu Qatar hi ani Qatar a hian Pakistan mi in hlo tam tak an oma hei hi a thazonga Pakistan economy ngong phahial ani Qatar hian Pakistan a investment tam tak ati bok parukna Malaysia Mahathir Mohamad kha Malaysia Prime Minister ani lai chuan Pakistan hi Kashmir chungchanga atan rum ruta India asoi na sa thin hle ama ero chu tun hnai atang khan Pakistan hi apong apuya tan rum rut lovin India po a bet chetalem lo ani